Ayda kirig'iz, aydag'iz. Bugün birinchi tadbir bo'ladi. Bu Tatar dunyosida bir ko'p shaxslar berib yotayında tarixdan zo'r tug'il. Bu o'zining o'quv natijalari bo'yicha Küçükkina Qozonning 1-2 maktabidan qolganlaridan oldi bora. Ayda direktorga so'z beriga o'zini ayda. Biz katta sizning yurtdoshlarni Elga gimnaziyada turgan Salati bolalar Shimon Maytar gimnaziya 2011-yilda gimnaziya bazasida Respublikaning Ministrlar Kabineti qarori negizida ochildi. Elga gimnaziyaning missiyasi 21-asrda millatga xizmat etuvchi ham dunyoni o'zgartiruvchi tatar ziyolarini tarbiyalaydi. Gimnaziyamizda barlig'i 25 o'qituvchi, 7 tarbiyachi, 170 o'quvchiga bilim tarbiya beradi. Bizga endi 5-sinfdan biz 5-sinfga bolalar qabul etamiz. Shulay bizning gimnaziyaning 2 bazasi bor. Bunga mana biz sizning bilan birinchi korpusida hozirgi vaqtda Elga korpusda o'quv binosi ham shu vaqtda internat. Ondan chiqib bizning hali ikkinchi binamiz vaqtlanishning yog'inda. Uni birlashtirib xizmat qo'yadi. O'qituvchilar kelgan chog'ida bizning xususiy yig'inlarga maqsad qo'yildi. Albatta, ularning xizmatlari turli belgilarda ham grantlarda ishlansinlar degan maqsad qo'yib, ingliz tili darslarini orttirdik. Endi bizning boshqa maktablardan ayrilmali olarak ustama bilim beruv programmasi bor. Elga hamma albatta endi milliy tarbiya endi bizning milliy muhit, axloq darslari gimnaziya bazasida bor. Gimnaziyani tamomlagan o'quvchi albatta endi ish tilida сөйләшәләргә тиештибез һәм шул вакытта төпле билим алган 21-гасыр күнекмәләренә ия булган һәм бигрәк тә басым ясала милли тормышта кайный торган актанышыбызның Татарстаныбызның алар патриотлары булачагыла бирсәм. Бүтән безнең күрсәткечебезне биреп бара дисәк тә, дөрес була торганлар актаныш шул авыл районы булса да, ана шундый мәктәпләр, районнар белән үзе тырышып бара дип әйтелә кирәк. Аның да күрәсез. Бу республикада имтиханнар буенча гимназия беренче урында республикада. Аңа җиткән Казан мәктәбе дә юк, Шаллы мәктәбе дә юк. Калимпо дигәне буенча да шул рейтингта ул 12нче урында. Әминнәр шушы 56 урынның 17се татар теле һәм әдәбиятында. Республикада безнең укытучылар лидерлык позициясын бирмиләр, укучыларыбыз да, укытучыларыбыз да елдан-ел әлеге юнәлеш буенча да безнең нәтиҗәләрне артып бара. Һәм инде алда да әйтеп үттем, безнең чыгарылыш укучылары югары баллар тапшырып бердәм дәүләт имтиханнарын югары укытучыларына керәләр. Казан шәһәрендә генә түгел, шул вакытта Мәскәүдә дә һәм инде Төркиядә укыган чыгарылыш укучыларыбыз бар безнең. Ректор белән без монда булар кысышып договорга кул куйдык. Узган министр образованиелар булды монда кемнәр? Ректорлар, маратватчылар, татар шәхесләре безнең күп монда. Tatar şekilleri, tatar. Zakaz verilen mikrofon Şuraya aldığımda tanrı çırgıdır ki давай. Поя, глянь, я вас нам. Я правда. Evet, sizin bilen. Jırlarımda Oqtanışqa min eğlenip qaytırman. Ergenişte olsulanıp jır tanıtılıp otarman. Bolaşağa bik ağır bulganın barı biz de bileriz. Lakin şuşu munglu Oqtanış şartları belki yanın icadına kergeçipte bir sada Alper Balzalova Oqtanışta yaşayışı Jirakayı, Zakira apası yaşayanın eli üçlük nefret olan bular. İki bir tuğan Nure Hamid Elfiyeni Oqtanışqa gidlekeş, eli tağın yazmış solları ötüp turgan eken.
Çizim işletçisinin kurallar kararından, onlarını artık karşılık kurulundan kızlarının bakımından teşvik ettiler. Birinci sınıfta da okurga Elfiye Abzalova oktanışta. Kire hamindi. Elfiye'nin babası Şarapay'ını bir kuş buday için ürüne okuttalar. Elfiye'nin orada elim yetinlerlikte. Oktanış elim orası. Elfiye Abzalova işi yollar oktanış. Oktanışta olmuştan elim yetinlerlikte. Yürüdü. Ana oktanış entes kılgıda kitapxanaşı ham uyuşturucu iş olmuştular. Men bugün iyileşik Abzal olan müzik sizler ekan. Talantımdan müzikatini işitken Elfiyapa, ya noşuşu kişinin sizleri. Birinci müzeyi bu Tatarstan'daki Elfiyapa'nın gimnaziyada, Tatar gimnaziyasının 20 yaşında bulgat iştirdiğini hesapladık. Elfiya Bekir Rahmat'sı. Sizlere Siz yardım ettiğiniz bir çok şuna göre, Respublika yetakçılığı yardım etti şuna göre. Balalar özleri, burayı kızlarını işleştirdiler. Landı şanamıza paraptılar şuna göre. Bunlar bana bilgiler değiştirmişler. Şuna göre bu müzeyi mızlar. Bir güzel söz etmesinde. Men olib kelganingda bitta qoldi endi. Kitap muzeyiga nasr shig'azatlar, disklarni, kitaplarni shuni qoldiramiz. Rahmat. Bizlar rahmat. Sizga rahmat. Davay. Rahmat. Karim terasa. Hazır bluzku. Elik ko'ylagida. Jinsiz. Elik bek modada edi bek qisqaroq edi. Anlar moda o'zgardi. Bek yaratdi shu ishlab turish shu materialni bek yaratdi. Hozir ishlari topik shiklaydi. Yubka bilan cho'ta kelishmaydi. Azroq qisqartirgan kerak deb tegi qisqar itagin kiysib jing ishlari. Shunga ko'ra o'zi ishlaydi ular. O'zi motorlaydi. Mana bunday motor bilan bek yaratdi bu materialni. Именно shuni yaratdi. Men buni ko'rgach, javob berdim.